Ngumbau Situ. Naindi musiaisia otondo na kwathite naindi chathi nindivi muthanani wa mundi tithana kengi Masika ula ni mwini wambathisia kumukumia na kumutaiya mwiyai twende na kumanaukiwa wake na kinengo chake vala uvikite na muthinzio wake vala uvikite wa kuthengesia andu bakuvi na mumbi wo musiaisia nina uthocha wikaila kivila chaku turontikalile ivila Situ cia Ngumbau Situ nikenda tukavikie kutambane mwendini wa kilungitu muthanani wa mundi kila wete waninye Veronica Siombua ndini wa TV ya kuila ivata nayo monovyu ya Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba na utwatie ndini wa mitandao ya mikumukanile vala Facebook tukwate na Mutongoi TV, YouTube Mutongoi TV official na Instagram Mutongoi_TV oingine ututumie utumani mukuvikwa namba itu ya ile 395 na indi naomba tiye YouTube ta Veronica Siombua Willy musiasia nina udhocha twende na ukiwa witu muthanani wa umundi ndini wa kivila cha Ngumbau Situ na itikalivu wengi timu bea ndo wako tulicha ko inside tivenje tikalivu muno hendo likaje musiaisia yengi nuo ndo neze ani mawalile kuma chuma kivelu leta wa Masika ni mutangie nendete kuina mbathisia Yesu Kristo sio kumutaiya yeah yes. Amen naindi chuma kivelu wethi witwele siondo wako manie na mume waku na tisi etina mwako mana niwe wambie kukumanejia kana kukonya nziela waile kwika ya muthinzio waku langa yuko nengete. I think to akomana vesi ndo wambie ku notice that naenda kondo ndia ibawa sendo imweta we wa sandi God bless you. Na we say there no kuona the struggle. We say mundo and wenge maimanya struggle ya mwini. Yeah. So for him I know elewa struggle monango wanagote inye. So we say they are passionate not just for me kwa ini yange tondo and wenge ma give ya up. So actually ambe sort of kuni manage tutana atwana lakini tipyo ya check dimandia. So by the time we got married, I think I full kabisa manager wako. I think ni wetu ambie kuwa na at least tuwe na ka seriousness about our direction na ndo tukwenda ika in terms of music. I think and also nitungeanga imobani kana ni mundu kwenda ku support the work that ngayo nengete nike. Yes. Wow. Naindi kwitha kuma atwika manager waku ni wandu meba mavinduki wasianisia na gwitina ila utainake. I think we weka pe decisions or make I always say that imwena osio tuma na nduthi basa okay say that we nyendibu nye mambiki una we say that no kuta bya yesu usune wana so very opportunities mingi na mise ya tondo wa kwendwa ni yani no siondo etumeka ni sani mendo ama ndoke say there nyendi njikunye so we say that no one open up to accept with the blessing tondo ndienda ko kundu kwingi and also connections networking ukese there no relationships nanyene kala ni solo na very boring yani kala kile tuka kaumia ushago na nje ni namba ile wakana mundu nando relationships ni sio simeke amo so kindu chu ni no ande they muno no ande that and basically also cash flow ku manage pesa niwe wisi ku negotiate kutaini kwewe nyeo na newa na wake kombe kini ngili 5 diba ni sawa ko when we negotiate na no ndethe tie muno ukese the ndekwe manwa nando no sebe ndo wisa the ni me manwa nando ai manwa na mundu usu manya mundu ni wewe thina so he's really been a blessing. Wow, naende ngaina mwathime. Amen. Na mwathime muno. Aume nini makwata kana makwata akamomoko nikenda magavikia kwemea kila menacho aingi wethi ya mekito mabine ya mekuya mundu mukane wekala nomba mundu mukani wa kusia na kwikwa mwana mundu mukanda ile kumaluka na sinu cia muthembosu na inde thawi mundu ume wa muthembosu nenga kibeti cha kumwana kibikie kwika undula kiwango ni wacho we museo na inde kuya kana chaete sikuma anakuyete mutu maisha no masonga ngalama ya thayo yithiye yiyo lomo novyo wow tunene wathi ubikisie milioni 16 wathi wa mwema wathi uzugo kangi hata mwema
wewe wathi usu no bitite club iwe nwini twe kila bandu ngalini ngina no mundi neno na nongai because ndio nawe special kote ila ingi tondo ngai pe maundu wika okasi clearly bana ngai tondo ono wathi wokie ku peak after 1 year una umisie 2014 na wokie ku hit 2015 2016 uya it umo studio Nusu ndo mama sawathi ukaenda kuona wapi ka million mito haye wekalile mwako omwe niwe ndo mambie kuasia wathi usu so muthemba wa Jerusalema ndisi Jerusalema lakini totally ningai tondo ona myomondo wa bungui yani duelesia and so walk here through Mr. V mwini wetu wa Mr. V na you twekana producer wetu wa team ni wetu atiwe nake in fact I think ni ka album sia kwa mbingi nake ni J Blessing ni team still alive still alive ni producer ni what's indicate and so tambe okaberere this kind of kaberere ila wakasi ni on ni I think twakwatia ka fire tondo atinda imbea be producer wetu wa still alive mandana nake mundu su mweko ni mwika mesa tondo RK India au Makenya so we say the Ndina producer so somehow some way twende and God has been good. Wow. Na wewe hata wa sources ya YouTube ukona wena milioni 16 jiwandu na kuweka I think na sometimes personality ni different pe personality ona sia kwa hata chao site pe mundu ambie no win award lakini ona katota na win yani so for me sindo sini anxiety amo no I think sindo ile sini anxiety yani weird ne ando mabwa so for me sindo isuti business yakwa ona ni andise ngamo ndo maimbia ni mambese didike laba ndikoma na ndo mambese I'm like haya okay tondo for me my pursuit I think onawe kalamu naona ngai ni wewe saithia we more focused on kwenda we grounded than wangai na kwikondo ngai ukwenda so isune osiendo imwe na niwe tayendi nambe wese ondo Daudi wako ni Goliath wese kaka yu akwati woni maringo at that point then ndo abika kukunge kwa kuna Philistines kwa kama ndo manene alawekie so for me with pala nibikite ni wata ende ni koni Goliath niwe nambe kwika maundu wa manenange and so I feel pe manenange mokete wow nende no twinia wathi usu anikenda tukai udhomo ni fanini kanini wako mwana ukamtuma duniani kisa na maana nipate uzima jamani ishara kwamba unanipenda zaidi hivyo nishaelewa sifa nitakupa zaidi na siwezi jizuia kusema wako wema na sio kama najigamba umenitenda mema na siwezi jizuia kusema wako wema na sio kama najiringa umenitenda mema umekuwa wema kwangu wacha turi hapo nilikuwa nangoja wewe hata ila wewe nini si onera ndwendani wewe kana wathi usu ona ma DJ ndini wa club imathauka na ndio kula pe uthuku wathi wa gospel tawathi usu wa mwema kuthauka ndini wa club so no tinye na auto a club wakitio wakito by itself and so I'm grateful tondo ni kwata out testimonies ando mayasia mendo session ya worship me club ni so nini save bwanga ya thoko makwanza nyingi my husband baby ndombea ashoke yengai after kwiwa wathi radio ni and so music is powerful ndotonya kuasia ndeto yanga indi vinya tondo in music ndeto ina ndeto yanga and so ndeto yanga ini thoko mind I really thank God that music ya kwasia bikie matatuni biasala ni utaono utembete omundu maitu boda boda okasia okay so I thank God that music okani no could bless people wow na indi ndini wa wathi usua mwema na bathila mbingi winete pe wathi wita wa upendo niko ini wathi usu wathi usu twamina mwaka nasia
ngaiwe museo. You know, I think it was wai mwaka tough a bit. Na wai wathio kwa sio thank you kwa utwenda. Tondo malama ingi twendo atwe twi deserve maondo langa hiyo twekea. And so wai wakwa sio thank you God for upendo wako. Ekando onde maumanye wendo tondo ni wendo withinya. Na indi kumela wambie kwina miaka 25 paibi ndawae kalote kwina. Hone kaloka asia ni igwa tangwa mbothumwa. Tiko thumwa. Ni ambaye tela Jehova. Ni ambaye tela Jehova. Ilo koka ni sawa. I think within before mwema peka period ya kwa miaka 5 nambita ukukilia. Wow. Before mwema? Before mwema. And so ila kaberere wa kuyeniwe na isia haya. Ando makusa tondo twa imajika jemwe na si ando majika yakwa mambe yokwa seka ngakuwa mondeni kata so niwe namukie mitukineka by faith tondo na sasa ndina pesa yakwa sikwa tena by the way uta serious pesa sikala sikwa tena we ende kondo money pesa si yose de wasembesa ingilia na ngumya wati none kondo na saisu kwanza yose de wana ndina sio expensive by the way kula sia kumia video ni 50k nike na ndina sio yeah so somehow wekea mwikio ngaino provide tondo na ngaino provide miraculously na wa decide no na isi let me take a seed ni nene ngane for my vision for kindo kilango ndaika which is music na nengane mbeo na in a few months na ina over 120,000 ya kweka album isuti album it's no badile and so ngaiendo I mwiki like that yeah wow musaisia haikati kwate utandithia nituciokeretie mituki Ngumbau Situ Ngumbau Situ Ngumbau Situ